nubona muri buno buzima icyo ukozeho cyose kikugendeye neza nk'uko ucyifuza, uzirinde kwikubita ku mutima ndetse wishyire no hejuru, kuko uri mu gihe cyawe. Igihe ni umutoza ukomeye cyane, igihe ni umwarimu w'umuhanga, igihe gishobora gutungura uwo ari we wese. Niyo mpamvu muri buno buzima dukwiriye kwiga guca bugufi, kuvuga make, kubaha uwo ari we wese, no gutekereza kuvuga mu gihe bikenewe. Muri buno buzima uzubaha umuntu wese, kuko Imana ikorera mu gihe, kandi igihe gipfunyitse mu kiganza cyayo, surprise. Kandi umuntu wese Imana yamuremeye igihe cye, ibyo bishobora gutunganiramo. Kuko byanditse muri Bibiliya ngo nk'uko umwana w'umuntu udashobora kumenya ukuntu amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina, ntitumenye ububiko bw'urubura ndetse n'aho umuyaga uhuhira uva, kuko tutazi aho Imana buca yikirirwa cyangwa se aho irara, ni nako tutomenya ukuntu ishobora kugirira neza umuntu wayo. Uzirinde gusuzugura umuntu, nutagira n'icyo umufasha uzomwubahe, kuko hari abantu bakeneye yuko basiwe bamwenyurira bakira bameze neza. Kuri iyi si hariho ibibazo byinshi, hari abantu bifuza yuko ubona basekera gusa, ubabwira ijambo ribanezeza bukira ameze neza. Nubona igihe kikugendeye neza nko kubyifuza, uzomenya kuko wabonka nyina wundi. Kandi umwana wese wabonka ibere bya nyina wundi ashobora kurironka cyangwa se ntarironke, cyangwa ntarironkere ku gihe. Ni nako igihe kimeze. Igihe gishobora kuguheza ijambo mu mwanya mutoya cyane kikarikwambura, ariko nahaweho gutekereza, ese mu gihe cyanjye nkwiriye kucyitwaramo gute? Igihe cyanjye nkwiriye kukigenza gute? Mu guca bugufi, mu kubaha uwo ari we wese, mu gutega amatwi uwo ari we wese, bizogufasha mu gihe cyawe. Ni nk'ifumbire nawe uzoba uhawe utera kugira ngo ejo hawe hazoza, mu gihe igihe cyaguhindutse uzomenya uko ucyitwara. Twese turi ku murongo, uwo ari we wese igihe cyomutungura kuko nawe cyagutunguye. Ntukabone yuko uri umuhanga mu kumenya gushakisha, yuko ariyo mpamvu wenda ufite byinshi cyangwa wandikishije amateka cyangwa ufite izina rikomeye. Ahubwo uzumenye ko byose byatanzwe mu gihe, kandi igihe kiba gifite date d'expiration. Ariko uzotekereze mu gihe uzoba uri muri date d'expiration yawe, undi nawe igihe cyamuhaye ijambo, bizogenda gute? Think again. Ubitekerezeho, ugire impinduka zikomeye muri wowe. Nitwa Muragwa Moise, ndabakunda.